It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? Da li volite novac? Verujem da čak i ako ste na ovo pitanje odgovorili negativno, vaš mozak je par sekundi pre toga rekao da, volim novac. Ljudi imaju različite predstave od novcu i drugačiji odnos prema novcu, ali jedno je sigurno. Život bez novca u našem društvu u 21. veku bio bi gotovo nemoguće. Da li svako može da postane bogat ili je to sudbina odabranih? Kako novac utiče na naša osjećanja i kako se tako često prevarimo kada je novac u pitanju? Da li novac kvari ljude? Da li je moguće dešifrovati ljudsku prirodu uz pomoć novca? Da li imamo drugačiji odnos prema zarađenom i prema poklonjenom novcu? Šta je to novac? Neki ljudi ga vide kao energiju, neki kao mogućnost. Da li je novac sinonim za zadovoljstvo? Jer njime kao takvi možemo da kupujemo ne samo stvari koje su nam od vitalnog značaja, nego i da se zabavljamo. Upravo to naš mozak stavlja u zamku, jer uvek želimo još. Dobrodošli u najskuplju do sada epizodu Ovde i sada. Ruski psiholog, specijalista za psihologiju u ekonomiji, kaže da je pojava novca verovatno jedan od najvažnijih pojava u ljudskoj kulturi. On dalje tvrdi da u sadašnjosti novac možda je jedan od glavnih delova ljudske kulture koji obezbeđuje postojanje društva. Kada se prvi novac pojavio, to pouzdano ne znamo, ali znamo da se prvi papirni novac pojavio u 10. veku, naravno u Kini, u 10. veku naše ere. Pre njega, naravno, imali smo kovani novac, a imali smo, osim robno-novčane, i robnu razmenu. I tako su, recimo, proizvodi koji nisu postojali u određenom delu sveta bivali mnogo skuplji, zbog uvoza, naravno. I, recimo, u Kolumbovoj Americi za jedan plod kakao mogao se kupiti jedan paradajz, a za 250.000 zrna kakao jedna dobra bakarna sekija. Pojava novca je definitivno jedan od faktora i komponenti nastanka ljudskog društva, kako znamo, odnosno moderne civilizacije. I jedna od posledica stanja svesti čoveka kao socijalnog bića. U jednom eksperimentu ispitanici su imali zadatak da probaju dve vrste vina. Jedno vino je koštalo 800 dinara po boci, a drugo 3.500 dinara. Eksperiment nije rađen u Srbiji, pa sam konvertovala valutu čisto da bi nam odnos bio jasniji. Sad, ispitanici su bili prosečni ljudi bez somalijerskog iskustva, kao i ja. I od njih se tražilo da procene kojim se vino više sviđa. Od 8 ispitanika, njih 6 je procenilo da im se više sviđa skuplje vino i samo 2 da im se više sviđa jeftinije vino. Ono što ispitanici nisu znali je da je to bilo potpuno isto vino, iz istog ureda. Živeli. Čak su pri proceni bili skloni subjektivnom osjećaju da je skuplje vino pitkije, da ima lepšu aromu, čak i da ima lepšu boju i bolji ukus. Inače, više studija je pokazalo da ljudi više uživaju u nekom proizvodu koji su više platili, odnosno koji ima veću cenu. A ja bih mogla češće u emisiji da pijem vino, jer evo, već imam manju tremu. Neuroekonomija je relativno nova interdisciplinarna oblast koja uključuje kognitivnu neuronauku, računarsku neuronauku, psihologiju i ekonomiju, sve divne nauke. I o njoj ćemo se više baviti kad budemo govorili o jednoj meni mnogo dragoj temi, psihologiji marketinga, ali za sada ćemo samo reći da se ona bavi jednim neobičnim, interesantnim područjem nauke gde novac smatra jednim od alata za proučavanje mehanizma ljudskog mozga, tačnije za njegove najsuptilnije procese. Neuroekonomija dalje kaže da se nama čini da odluke donosimo svesno i nezavisno,
ali istraživanja dokazuju suprotno. Znači, odluke možemo predvidjeti čak 8 sekundi pre njihovog izražavanja. I ja sam imala iskustvo da radim u prodaji, tako da mi je ovo sasvim jasno, ali ovu činjenicu i potkrepljuju istraživanja gdje je mozak ispitanika sniman magnetnom rezonancom za vreme donošenja odluke. Koristeći transkranijalnu magnetnu stimulaciju možemo da utječemo na preferencije ljudi, ali taj utjecaj nije postojan i traje, održat će se samo kratko vreme, vrlo kratko vreme. Pre samo 1/4 veka odnos čoveka prema novcu bio je kulturno pitanje, ali nove istraživanja pokazuju da je novac mnogo više od toga. Neuronauka, ispitivajući mozak savremenog čoveka, došlo do otkrića zapravo da postoje delovi mozga koji su odgovorni za naš odnos prema novcu. To je sistem kortikalnih regija mozga kome pripadaju striatum i talamus. Bukvalno kakvo god potkrepljenje da je pred nama, da li je to luksuzni automobil, vreća puna para, ne znam, ukusan kolač, kovčeg blaga ili činija čvaraka ili boca rakije, luksuzno letovanje, šta god je pred nama, taj sistem radi na isti način. Za neke ljude, bez obzira što puno zarađuju, kažemo da brzo troše, odnosno da se ne uklapaju u novac koji zarađuju od meseca do meseca. I to je jedna od odlika nezrelog ponašanja. Sa druge strane imamo ljude koji štede i imamo sredinu, one koji umereno troše. Kada imamo određenu količinu novca, pitanje je da li ćemo je potrošiti odmah ili sačuvati za kasnije. Sad, naučnici su radili jedan eksperiment gde su uključili upotrebu transkranijalne magnetne stimulacije. I oni su ispitanicima stimulisali desnu ili levu hemisferu mozga, a pritom su im dali 1000 dinara i pitali ih da li žele da ih potroše odmah ili da ih sačuvaju za kasnije. I sad kada su stimulisali levu stranu prefrontalnog korteksa, ispitanici su češće pristajali da troše novac odmah. Dok kada su delovali na desnu stranu, njihova odluka se menjala u suprotno. I htjela bih sa vama da podelim još par zanimljivih eksperimenta, istraživanja u vezi sa novcem, mada je ovo veoma široka tema i govorit ćemo o tome sigurno i u narednim emisijama. Jedno zanimljivo istraživanje gdje su studente podelili u 2 grupe i dali im kartončiće sa slovima O, među kojima je trebalo da pronađu slovo S i da sortiraju kartončiće prema tome. Sad, jedna grupa je bila veoma uspešna i nije imala ni jednu grešku, uspela je da sortira 171 karticu bez jedne greške, a druga grupa je sortirala samo 148 kartica i imali su mnogo grešaka. U čemu je štos? Pa prvoj grupi su obećali da će biti plaćeni za taj dosadan zadatak, dok druga grupa nije imala nikakvu nagradu. Naravno, motivacija je presudila. Onda jedno istraživanje, na primjer, pokazalo da bogati ljudi imaju manje empatije od onih lošijeg finansijskog statusa. Ne znam gde je rađeno, nažalost. Onda jedno istraživanje univerziteta u Berkeleyu otkrilo je da čak i lažni novac može da natera ljude da se ponašaju bahato prema drugim. Ovo je zanimljivo. Kaže, naučnici su dali studentima, jednoj grupi od 2 ljudi, da igraju Monopol. I onaj koji bi pobeđivao i koji bi imao više tog lažnog papirnog novca, prvo je iskazivao početnu nelagodnost, a zatim bi počeo da deluje agresivno, zauzimao takav stav, ima više prostora, da glasno pokreće svoje figurice. Neki bi čak ismejavali protivnika i provocirali onog sa manje novca igrača. Drugo istraživanje, u pitanju su istraživači iz San Franciska i oni su otkrili da je 4 puta manja verovatnoća da će vozači luksuznih automobila od onih u jeftinijim vozilima se zaustaviti i omogućiti pešacima pravo prvenstvo prolaza.
Onda studija univerziteta sa Harvarda je otkrila da čak razmišljanje o novcu može navesti ljude da se ponašaju neetički. I prema eksperimentu grupe naučnika iz Konga ljudi često novcem nadoknađuju nedostatak odnosa sa drugim ljudima. Tako da su samci nešto skloni avanturama. Sad, da li novac može da nas usreći? To je ono večito pitanje. Decenijama se postavlja to pitanje i mnogo istraživanja ide u prilog tome kako utjecaj novca na sreću nije tako veliki kako se mislilo da jeste. Neki eksperimenti čak dokazuju da su ljudi sa kojima su važne samo materijalne stvari manje zadovoljni svojim životom. Da li novac kvari ljude? I to je često pitanje. I ja ne bih rekla da novac kvari ljude, jer ako stvari postavimo na taj način, onda i nedostatak novca možemo da krivimo zato što je neko postao loš ili zato što je nešto loše uradio. Nije do novca, nego je do ljudi. Zapravo, mnogo je tu faktora koji utiču da li će neko biti dobar ili loš čovjek, ali tu imamo i novo pitanje šta znači biti dobar, a šta loš čovjek. Nije to za svakog isto. Bez obzira na to što novce ne možemo kupiti ni sreću, ni mladost, ni zdravlje, ni prijatelje, ni ljubav, ljudi su ipak skloni da se mnogo toga u životu odreknu u trci za novce. Znam da ako bih vas sada lagala da na lak način možete da privučete novac u svoj život nekakvim vizualizacijama ili otpuštanjem, i kada bih ovaj video nazvala kako privlačiti novac ili kako da postanem bogat, imala bih par hiljada pregleda i mnogo više subscribera. Ali hajde da budemo realni. Ne postoji šansa da ćete postati bogati tako što ćete se baviti nekim šamanskim plesovima ili raditi neke tematske meditacije, vizualizacije, slušati life coacheve koji govore o otpuštanju, ili kako ćete postati bogati, potrebno je samo da u glavi detaljno zamislite da se kupate u novcu i u zlatu i kako su vam džepovi puni para, kako su vam računi puni para, samo da to zamislite i onda ćete stvarno biti bogati. Ove metode, naprotiv, mogu da budu kontradiktorne. Svima od srca želim da u 2020. postanete bogati i duhovno i materijalno, ali da to postignete ličnim trudom i zalaganjem. Sad pređemo na emocionalno opismenjavanje. Zadovoljstvo je stanje posle zadovoljenja važnih motiva, prateći specifični osjećaj posle uspostavljanja unutrašnje ravnoteže u organizmu. Zadovoljstvo osjećamo kada ostvarimo neku našu želju, kada nam je nešto po volji. Sve što vodi zadovoljstvu ima svoju određenu dinamičku snagu kojom se i objašnjava motivaciona struktura čoveka. Hvala na pažnji.